Hey, voi na hiang helai munatrang hiang Congress Party ten state campaign an ne ya ke Congress po ni lo hian enge karon ti ve kam ti chuang India ram kan khira BJP ten India Constitution khak an tum zia te chu tuna hian fia takin alo lang toa RSS right to Govinda Acharya in. We will rewrite the Indian Constitution. Atia. India Constitution he can ziak chadorani. Atia. BJP MP Anand Kumar Hegde chuan. We will change the India Constitution. Atia. India Constitution. India dan hui hi kan thak dorani. Ati boka. Nisom pangakham BJP MP nilai tunading letur Ayodhya constituency ading tu lalu sing chuan India me puite u vote MP zali min perau atlem bera azathum samsari tichuan parliament amun thuma thena mun ni kam ni anga tichuan India dan pui hi India Constitution hi kan thak dorani ati a chutiang chuan an campaign rally a po India dan pui an thak tur thu an au chua pui ngam to a an ti lowang ti rimot chi ani to lo chu mai chu ni lowa Supreme Court Justice Pali in press conference am to wa am thu pui a chuan kan democracy hi Bay ani kan demokrasi hinasa taka bay ani antia antupuya Supreme Court Judge Milton press conference amnei to ani ti he Mizoram ni puite hian seturin kangen chu ani afin fiana indu di point internet en ula tam tak alo insia website rin klak tak taka an thalak nen alo chuang kal mayam howe rama hian judge stand press conference am to kan sengai lo amai ro chu BJP politics an hiat chian em to awangin democracy ra pe am noi bo am tumani ti chiang taka an hiat awangin chutiang chuang chief justice how the point press conference am kowa India mi puite an sila tun juma hiang BJP in thanking le ani chon in zalem na hi bo toang abek takin me chia le tribal te o dalit te o muslim te o BJP in thanking le ani chon India khwa le tui apani na second class citizen in ni to anga vote po in nei to don lo ani ti in justice te hian an soi ani chutiang taka buai alomi tak awang chuang voina hian central lama po BJP le Congress in beina satle ani talawe India Constitution le democracy humdu tu le ati chia du tu te in beina ni ti hi an awla alomi ta a chuan dalit namte Malaysia te tribal ten India Constitution ber ti bawa om chuang eng ma chan vo kam nei to don silo reservation kan chananga eng ma khole tui ni na dik tak pok kam nei thei to don silo chu wang chuan BJP hi chu ka vote to lawang vote kan nei tir atangin BJP lir kan vote am ti a ma se tun election lo om tura hi chuan kan vote to lawang tin thute an tiam nge ani chutiang vel chuan Rajput nam an thin rima Thakur nam an thin rima lo nei tu atam zok India rama lo nei tu tam zok an thin rima me che ho an thin rima an du an pong swala an hal luma an du in bulldozer in an norchima chutiang chuang ma an lameka chutiang an yawang chuan India mi puite an thang harta a
khoi kan ram mania ro in rel na constitution bel tak ngam tin chitin sa kho chitin reng te lung rol ta kan len na ram he tuna chuan hindu chau ni the na rama an lo siam don ta chame ni si chuan ke ni nam te nau zok te asa kho te nau zok te tan dam kho chua thei ani to lo chawang chuan BJP te hi kan vote lo angai ta ani ti in an au rol ta thup mai ani chon ni chin khan kan ngai tha to a finance minister pasal tepo khan chiang takin modi hi lo lal le ani chuan india ram hi achhe kang in khan po om ngai to lawang ti in asoi hialani kha chutiang mai chuni lovin democracy du tu te ADR NGO ho chuan voina hian democracy chungchanga te hemi vote EVM le VVPAT chiar dun tu ti chungchanga te Supreme Court a thu an khel lu ta nimin khan hearing an ya anti zo man lo ani som pariata an nei le do chuta chon VVPAT le EVM po za so matal VVPAT le en mil tu ti in alo chho ngei karing an demand chu za ani chutiang ani wang chon BJP tian mang anga kin lo an lawa Election Commission of India dan constitution in zia khatte mi in a campaign party in an campaign aw la an zinga an campaign na no pang emo ban phal anilo ti te si pai minga vote deal oilo ti te sa kho minga vote deal oilo ti te chu tuna hian an bo se fai leka chuting ang dan bo se chung chuan an campaign meka ani lo chuan an tling zo donin anin se to silowa chuting chuan party dam 10 ECI an han zol kowa ECI in action lab atum silo Delhi High Court an thelut le tuna hian hearing alanilo naktu ka chutiang chungchang po an ngai tu don chutiang ani wang chuan kan fiat tu chu Mizoram te hian Mizomi pui te hian tribal kamni a Christian kamni boka kanchan hi achau don lutuk ani ti hi afin fia na a om vekani lobang chuan tun election MP in khan hi poimo tak ani India dan pui hum him na ani baka democracy hum him na ani baka Mizoram ta na dan chalo pui an lo paso te Forest Conservation Act te CAT UCC manan tum le mek te po chutiang ang thak le thei MN le thei om chun chu India Alliance amni a tuna hian India ramni pui te pom India Alliance in Sarkar na an sang don ti in an awa an lim to khop mai chutiang ani awang chuan Mizomi pui te po hian kan ram te ahim zel thei nam te kan namahim zel thei nam te tribal reservation kan mu te scholarship kan mu te chutiang zel chuan sa khuan na kan neya kan du huna kan trong traya kan du ko thera pathian thu kan soya kan du muna Bible tract te kan sem thin kha khatiang ang kha thun zong zel kan du ani chuan Congress candidate ulal biak zam hi kan vote nge amai ni ti him zo mi puite ka hil du cheu ani enge chan kan ti chuan Delhi lama ZPM an velo ban par pui tur ani velo Delhi lama MNF an velo an candidate chu an fil an tra an party zongin uluk taka an ngai to a hei a thabere tian on the chu ani a that po an tra am maro chu that lo na le clean lo na pakhat am na ya
chu chu enge kan ti chuan Delhi lama ZPM an omlo Delhi lama MNF an omlo an party chak na in Mizoram hi ahum him thei lo ani ti Mizoram sia ila ahum him thei tu om chun Indian National Congress bulal bi exam ni vote ila Mizoram na dan thalo an pass te hi ol sam takin parliament an sut le dolani ti hi katiam du theuli party ru tak tak te po inni ang kai chu party ka ru velawa amaro chi India omdan te kahan hu a kasria a government website tak tenge wang tau takin an ziak langa CAG report te khan en ula corruption anasat ziakha white tribal ho scholarship to Zong an MP Smirteti Irani in AESO Veka Chotiang ang chuan kong siam chung changa po healthcare chung changa po Kim Chang takakan soy chuan aray do na all samzongin CAG report low en ula in Vek maya Chotiang ang chuan party tangami party regional party ten national party mi te akorap hehimantur anti apiang chu BJP an zomvele thiaman chang zerani an case abo zel mai chuwang chuan chutiang te po chu kan kan mit muwa a om veka apoimo opera chuan chung zong aya poimo chu India ram nam sang trong ringot po sing ni chuang trong sang om narama hian lung rual taka kan om chin engamo changa in hir mo da te om chin ma se tun lai ang em alang sar le tun lai ang em na sa hian om ngai lo tribal te chu an lo an zun khum mai maya an do do an mai chia te an pong so la chutiang si India ram thleng me kani an inan hal saka ka in sianga Uttarakhand tanela ana thok somli pakhat te an tanga hi chon khami chan cho nan nga thok tu te an be dong to lai khan Muslim pakhat red miner an ti chuan idea chatak nein khangang tang zong kha achan cho na konga nasa takin ma ala amanun nada khamin chuan an nisom thumnu loka a in Kabul dozarin an chil chiat sak ani hero anga puan tur ani lain Muslim ani awang khan a in te an chil chiat saka in nei lovin tuna a om ta amalo ka India khole tu itetana India mi tetana maninun dada khama tanela lut khani engelo manan pek a in an chil chiat sak ani khatiang ang zong khatam tak sei tura oma amaro chu boina chuan mi zo ta na poimo berchu kan Christian na him turte chanchin tra ramdama kansil zel theina tur ta na te Congress Central anlal angayani ti ero hichu kan siat angaya Congress candidate vote turin kasom chewa kangen bok cheu ani Congress MP kam nei chuan khotilama tho pui tam tak an nei ngala chowang chuan an o kha alian to dona sarkar na an chang don bok si chumeni awang chuan mizoten uluk takin ngai to ila MNF party te ZPM party nima ila Congress vote vekam u achan enge achan chu India Constitution ber BJP in kan thak don anti a an audu dukto campaign au la an mangam to India Constitution ber asia chuan mizoten zale nakan nei Christian zale nakan nei article 25 26 27 28 he nuai bo ani halaka
eng ma ti thei kan nei to lo ba chutiang ang ani awang chuan Mizoram chunge ya po zalen taka pathian bia kan ladua India ram chunge ya po missionary te tir kan ladu ani chuan Congress tha ti chak amai ni ti hi chu mian reng lo tan chuan a hriat ani chowang chuan ho Mizo mi puiten tuan election a hi chuan Congress hi i vote am ukhai ke po Congress ka vote ngai lo amai ro che enga tinge tuna Congress platform atanga karon soita kam ti chuan India khwale tui kam ni nate tribal reservation te sa khozalen nate him du tu om chun party anni awangin voina hian Mizo mi pui chuan Congress tha ti chakhi kan bat ani tlat mai ani ti hi voina Mizo ten isiam ukhai ani na taka chuan tuna karon sai me ke hi biak im kina pastor ten an sai tur on zok ani a achan enge kam ti chuan sa khwan azalen lo chuan a tur ber tur cha pastor te anni mi pui pe khoma lo la anni chu mang te chu om lo huna chuan an la tap zoi zoyang Reverend Lian Ming Thangasai lo kham RSS te alo chuadan te athil tum te tuna an che dan te hi Arab thaka Christian te tan hian an lo om tak zetani ti a asoi te kha chiang takin ke ni iPhone an se chiang zo enga tinge tunam khuna ko san upa te pastor te lamoi reng bele siam seile silai te ngai lawa voini a India Constitution te sa khwan te kan hum him thei lai hian mi zo te itang ro la ukhai tu nang huna portan ro na chang kan selo ani chuang kan namina kan romina kan to tur chu BJP manifesto a alang number 1 a chobang chon ti mai mai ani to lo party thil po ani lem lo tu na hian Mizoram kan san so na tu Sakwana Christian na kan san so na tu tribal kam ni na awa ma kan dik na san ho kan san so na tu vote ani an soi ta kan khan ZPM te po an tra an fel MNF po an tra an fel ma se khulama zom pui an nei lowa an zom tur om chun chu tuna har sat na sen tu BJP hi an ni tat awagin vote ngam an ni lo ani ki he Mizo mi puiten isiang ukhai Congress tu India Constitution duan tu an ni a nam noi nom berte untouchable anti khoi thiang lo aga an ngai dalit nam te po andik na chan vo pe a Muslim an ngai em te po andik na chan vo pe a reservation pe du tu tribal po reservation min pe du tu kha an ni a India Constitution ang takakal du hi an mani siam ani awagin Congress sau hian omani ti hi political party zong po hian an sia an chu enga tinge voinia thalai nu pi pasal nei lo ti tan phei chuan BJP tha ti chak turin party dang hian vote te u nu pui pasal in nei man meu engamo BJP hian la lengi chuan ti tur masak ber chi UCC Constitution thar chuan mei che ten vote an nei to don lova tribal ten vote kan nei to don lova Muslim ten vote an nei to don bok lo chuwang chuan chu dot ani lo website a om vek thin sia thein tu la hian a om vek ani chuwang chuan mi zo mi pui te kan chan har ahun Waina hian dal tlangin India Constitution him turin democracy tungding le turin ti thei pakhat kan nei kemani vote kha putha simbola met ila ti chuan kan democracy kan himanga ti chuan India Constitution kan him bokanga ten kan sa khwana kan Christian na kan him bok alo di ang chutiang ani lo chuan
cái này tan hiền hal sat na hi alo theng ve do na ni ai thoin chu voi na hiền mi zo mi pui te hiền sia ang tu khai Human Rights Watch website te khan NTU Christian ti du ta na BJP sarkar moya anasat zia in muang mass prosecution of Christian in India ti chu ula chuda chun survey from alo langanga BJP Bajrang Dal BHP ten Christian na an huat zia te anti du da lasat zia te chu fia takin alo langaw mitam takin Congress te po Hindu thawan nia an sarkar lai pon inti du da na atheng anti chi amaro chu mizo mi puiten kan siat turta na ka du chu fact check han nei te u Congress sarkar na state ti du da da on point ati du da tu te kha Bajrang Dal emo VHP emo ang ni zela ni chu mane chu ti mam chuang tir ofin fia zelila manirin thu te sailovin fin fiang ukhai Supreme Court Judge Ken Mang Anga tunahian electoral bond khowela scam lian ber amti money laundering lian ber amti akha Supreme Court ta ngai tua turino meka EVM le VVPAT vote la in mila share vector ti aom le meka chutiam chawa om meka wangin karmasa masale dei tau kham Supreme Court advocate te High Court advocate te District Court advocate rual zaruk lai Supreme Court Chief Justice lekha anthona aro rel na hiam du sak big nei tur anilo ti ten chuchamatinge chutiang anga advocate zaruk rualin Chief Justice meu po lekha anthon kam ti chuan Chief Justice te hi wau zam antuma nimin pialok te khan Judge Lonito Chief Justice Lonito pension to te High Court le Supreme Court Chief Justice Lonito te chutiang som ni pakhat chon lekha anthon le a democracy ang takin ro real tu ti te chon thon ve na a ani nataka zok chuan an vau ani BJP chaktur zong anga thutluk na siam tir turin andor ani ti India mi puiten an sia an dem le an chu India ram tu na hian kan din mun ani Supreme Court thupek po an za zo to lova Supreme Court thupek po an kal zar ngam to chutiang chuan tunai hian BJP ten ma an lame kasoi tak ang khan an campaign na chuan Ram Mandir Hindu ti ngar ani an soi chu election dani na aphal lo ani when you have sa khusalen na kanron soi ero hi chu India Constitution somni panga na atanga ni riat khenga velfai takakandik na san ho ni tu ratana in ziap ani awangin kan tlang au pui thiam ani ti hi ni zo ni pui ten seba kam ukhai nei nei taka level playing field omlowa au kan nelo India Constitution hinga na tangan ni riat na hum him tu ra au kan ni ti kha mi pui ten sia ila chumi alo chak thei na tu ratana chuan ti ve thei kan ne ya chu chu wo thak ni a put pha an nem khani maya chutiang anga mi zo kanin thurwal ani chuan nakum tunkum loka chuan sarkar na thar kan huruma centrala ti chuan kantana Forest Conservation Act kan lo pass to te po acha zongin an lo amel le thei anga CAA te po te bo nga UCC te po an lo te bo to am chutiang ang chon India Constitution a acha zokin mi zo te tan chan bo alo om to na ni chu Waina hiam mizoten kan ngai to sian angaya
ani lo chuan kan chan tu hi Arab khak sakli ani lo kan ram ani to don lo chuan vai ho ngal sang an lo kalanga andu tu na mona in le lo an lo nei anga factory ten on din anga chutiang chuan ke ni noi som pani lekte hi chu min chim ral thoi don ani chuwang chuan Christian thatak po di la pastor po di la MLA po di la ihim don chuang lo engwang mo fundamental rights constitution in amin pek zong tekha tuna cho siatina om meka peaceful protest pon phal to lo an protest dek chu police in an voter zel to article 19b a chu fia takinai zia ka khole tu dik na chan howani kan ngai dan kan sai ve thei na te social media kan ngai dan le du dan kan post ve thei na te article 19a a min pe ma se chung te po chu ti ching pen alo ni to a modia sarkar chuan sarkar fact check kan siamanga sarkar du dan ani lo chuan Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube pa eng ma post phal ani to lowang anti chuan sarkar le ani chuan chu tiang chu thleng nge don tuna hian Supreme Court in chu stay saka ma se tuna Supreme Court Chief Justice November sa a pension don adot chialo tur he Sanjeev Khana ani BJP tan ani chutiang angani awang chuan Supreme Court a base na kan nei to lawang democracy a base na kan nei to lawang India constitution a base na kan nei to lawang an thak meu do na wang khan tribal te Christian te pe hi chu atwar na saber tur kan ne chutiang ang chu inga tinge kan hai der kat le sinot pastor ten an feloto inga tinge an bek ina an sai ngam lo le kholaya tal sai sela aw sela MK Street khan lekha an chu kha in khan thuta anti a kang Christian na zalen taka om thei na tu zonga party ngai to lawa MP kan thadna hian rilufim tak kan nei apoi mo he anti khan congress vote ro anti lani awang chu sa kho na hum him du tu Muslim te po Parsi te Jain te Christian te Sikh te Hindu te po ti khan salem taka India in fundamental rights min pek na noya khosa ho achan chintra po sil thei Hinduism po sil thei khatiang anga free taka kan om chin ang khan khatiang anga kan om ang khan om le thei turin imai chot lang ang u ti in Mizoram ko san soi tu committee tem thuchwa an siam kha indirect in congress e vote ang u anti nan chuan kan upati kan pastor te po hiam tuna chuan congress laban hoita thup mai le neutral ten congress laban hoita thup mai enge ya chan missionary tir chuak lo nam kan ni hi aza tha ton lu tu ka chumian he kin ke ma ni Christian ni mekte zinga po trong trai kal mai chuna po trong trai mai state day te po sai pon sin trong trai mai kan ni zalen na kan nei chung zong cho bo to don chuang chuan ingai to chiang u khai party thil anilo India dan pui hum him na thil ani ti sia ila chalai ten congress i vote ang u nule paten congress i vote ang u vote nei to put chuan first time voter te pon congress vote ula India ram constitution isan chuak ti nani anga democracy isan chuak ti nani ang ani lawa BJP laman sakle ani vai chuang luna kan thalai ho te hi chuang nun nuam in mang to lawang tuna upa te hi chu mualiam me tur kan ni to a thalai zok te khobe la lam turin ni
indam na ka dictatorship noya ani chon in lom lawang bu fai ke singa ashona sem dong du zel dim mona ila dingani chuan ilom re don chuang lo engawagin nge bu fai ke singa shonan sem India ram hi development country ani lawa ke singa lek po khul na nei zo lo kror som riat chuang an oma chumi ni awang chuan sarkar in a shol in assembly what main India rama chalai kumsam ni apakat atanga kumsam li inkar za asam ruk paryatan na amnai lawa anwa krola ya thingpui ten zwara mani loka bihara thingpui zwaran kompe khatu bita karon fang aron paswak sia na voi tam tak adila amu thailo na omlo anti zer dichona zok tu pakhan engatinge in college tagin engamo placement omlo mi kumdama tichon final year in ni vele company sang sang anlo kala anon interview chin cheu ni lom ni ante o ni e ma se tu na chon tu ma anlo kallo kan bech puite tu na hian tu ma na mu kan la omlo ante a thing pui azora ti hian da thing pui kha zora an thawa amet tu ya parol kuam me IIT Tangaron graduate Choken Pizza te and delivera Amazon Mintra Flipkart te delivery boy and Tanga Zomato te and deliver IIT graduate Chok te chuan officer direct and ni the Mase chung song na latu sarkar chuan abeng achonga nalak reng atun lopa Central Congress and low Laldona to Ahian, Chudachun graduate Namulotana Po, Kumkachum, Anazan Chum, and pocket money to Roman Sakin, Kum Tin Noikat Apedona. Chum Kotina Mechiate, Noikat Kum Tin Apedon Boka. Chutemam Chonskin fell for I Taknain, Sorkarna, Noisum Tum. Ansor Carvele, Allah don Boka. Chuta Chon, Mizoram hi Atil Rea. Mizoram Chanturi exat ne Chula Siatlo. Mase Sami Katsukan Change don. Jowang Chuan Buena Hian Tiruyen and Bukhai. Etikopin VHP, Bajaram Dal, BJP, Kanti, Akanti, Tina, Chun Ansol, Ziati, Alha Omziat, Kansoi, Mase Achae. Kan vote hak dia po hian la lau zelang ukhai minsan chuak theitu omsun chu parliament thil ani to awangin hetilaya changa bangro seti asot lo parliament a atlem bera zani samsari panital MP nei angaya chumi titur chan MP pakhat Mizoram ten itho ve u kanti ani chutenga MP pakhat kan nei kan lo tho ve thei na tu ra ta na chuan kan fate kam tu le fate ke mani ngei po in party kalsana India ram chan him turin India dan pui chan him turin democracy chan him turin chutiam taka ma kan laka congress candidate pulal biak zama kan fort hian kan ram kan ham kan sakwa zalen natur mei angino India constitution kan him tela democracy kan him tel don bokani ti sia ila thur takin EVM machine a kut pha zona khani met ila ti choneng thur takin missionary te khura ba ko kan ti le thei anga kan missionary ten bible ten simle ga track ten simle theyam tuna chonan suak ngam lo ina pori intong tai ro pon mangam lo mani lok takhan delhi a takhan en tinge kan hu kha tv a te po Bajarangal le RSS hawin an valu chila keyboard an ra chet saka guitar an vok chet saka an khong te tekha an ti chet saka edin mokhom le ani chon kan kal nan cheu nga kan hal don cheu ni anti huang tau takin anti akota khan police hawan omreng an chho pain je Sri Ram an tian awa police hawin man an tum reng lo
police ne na complaint file turin an vakala eng ti ka nge ti tiam chu an ron ti attitude ti khwa attitude te ve attitude te ming in cm an lo sabik silawa chu tiang ang evidence atling lo report lo mero anti chu tiang ang chontik lo taka in mai sakna te po chu police in case and file ngam to lo Jai Sri Ram ti piang chu BJP Paul ti an sia police hoken an man thamam to lo ani chu chutiang din puna chun India kan ding me kan di ti sia ila kan insan chho theina om chun chu Congress candidate MP candidate pulal biak zama kan vote hi ani ti hi fia takin tuna chuan kan upa te kan pastor te point an sia kan tule fa te po voin ne han chu mang ho te chu vote ne piang tanena sil dar ila democracy hum himna India dan pui hum himna tribal kandi na chan vo fundamental rights India dan pu inamin pek te hum himna ani ti sia in chumi kanni na fundamental rights hum him tu chuan Congress candidate pulal biak zama I vote nge yang utiin Mizoram Christian ni puite kami ning kasom cheuni kalome